naginasdeg riknata adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isot ng kayaw to'y rikna. Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biya paten-patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta.